Prošlog septembra na Međunarodni dan čišćenja 70.000 ljudi u 50 zemalja sakupljalo je otpad i bilježilo brendove koje su pronašli. To je revizija otpada, putem koje možemo saznati koje kompanije su najodgovornije za zagađenje plastikom. Zašto? Zato što da bi zaustavili plastično zagađenje, prvo je potrebno da se promijene kompanije koje su proizvele svu tu plastiku. Ne možemo se više oslanjati na jednokratnu ambalažu. I zato nije nam zadovoljstvo da objavimo sljedeće najveće zagađivače u Crnoj Gori. Coca-Cola, Knjaz Miloš, Suza, Rosa, Nikšićko pivo. Njihova plastična ambalaža je činila najviše prikupljenog otpada. Vrijeme je za promjene. Pozivamo kompanije da otkriju njihov plastični otisak, smanje proizvodnju plastike, unaprijede ambalažu da bude višekratna. Vrijeme je da se oslobodimo plastike.